Petronorrek ingurumen kudeaketako profesionaltasun ziurtagiria eman die gaur operadore ikastaroa amaitu duten 26 ikasleri, horietatik 4 emakume. Muskizko findegiak bere operadoreek segurtasun eta ingurumen gaietan duten gaikuntza hobetu nahian beste urratsa egin du operadorentzako ikastaroen diseinuan, industria mundurako balio duen titulu ofiziala lortuz. Hoy hacemos entrega en Petronor de los certificados a nuevos operarios que se incorporan, certificados de conocimientos ambientales. Como novedad, hemos incorporado la formación ambiental a la formación que damos a nuestros operadores en Petronor. Para Petronor es importante que los valores de la compañía entren ya en los nuevos operadores desde el primer momento en que se incorporan con nosotros. Entonces el valor de la protección al medio ambiente es el que hemos querido incorporar en esta formación. Euskadin berritzailea den prestakuntza hau formatu dualean burutu da txandakako araubidean modu koordinatuan uztartuz Somorrostro prestakuntza zentroaren lan teorikoa eta findegian lanpostuaren prestakuntza praktikoa. Ikasle guztiak, ikastaroan zehar soldata bekak jasotzeaz gainera, operadore gisa kontratatuak izan dira Petronorren. Operadore berri hauekin 80 dira jadanik 2014 urte amaieratik Muskizko findegiak kontratatu dituenak.